Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Kmie ki pa jong ki khna school ki bapha school ki Khun shakan riaya vidyalaya EAC baganthop hanyomer apa Shillong Happy Valley bat Lightcore hadian bigilalit bani kendo yuba shakliar wajri ubde chairman ke Meghalaya Transport Corporation Secretariat banyakran ban kerpat ban aibyang de ki bus MTC nak benta ban bo nilet shaw school ki Khun hadian bigilami na kamra chairman ki Kmie ki pa ki letho Bahadian manakaliang jongki kila kerpat na chairman kumtala syai kesengi uloong ban penlong no da ke board meeting ban penbet halor kata ke jingkwa ki Kmie kikpa ba la syai jan miet hi ki Kmie kikpa kin sawan biang bani kendo ban sengap ya karai ke baha ke board meeting ke shim ki Kmie kikpa kila ong balada la syai jan miet karai kan kela ban ke board meeting kan kela da Kumwei bakan numpha ya ke bus nak benta ki khna school kumba kila dawa Nagaliang ki Kmie kikpa kin sale ke AKA nak benta ki Khun ada hab ban Wanrah ya ki Khun ki kti Secretariat ru kin sale ek badan kam Director and the chairman of the MTC then हम लोग इनसे मिलने के बाद उन लोगों ने बताया है कि कल उनका बोर्ड का मीटिंग होगा और उसमें उन्होंने डिसीजन लिया है कि शायद से हम लोग के लिए मंडे से बस सर्विस शुरू कर सकते हैं अब कल हम लोग को उन्होंने कुछ 5 लोग को अगेन पेरेंट्स को 5 पेरेंट्स को उन्होंने अपने पास मिलने के लिए बुलाया है शाम के 3 बजे तो हम लोग कल सर से मिलने के लिए शाम के 3 बजे जाएंगे एंड होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन एंड विल गेट द बस सर्विस अगेन रीस्टार्टेड फ्रॉम द मंडे as assured by the sir, director, chairman sir also. Let's see and hope for the best for tomorrow and after the board meeting and by evening we can get the final decision like we are getting the bus for our kids for all the KVs. Thank you. Mentang segi sa Secretariat namar kidang ya buon hiru ti buon kidang ya osngau kendet menem step namar ngi klamwat appointment shoot namar ngilap nemit ngila persang manwat appointment ni chairman ti kamlong shoot kan hadwok ni kami appointment shoot nalabai ila tu porjan mit lang pun ti ngi kami os ngi wan kawan no namar bingi su thu ba la jenjar ki Khun men step dan ilbas namar kumang laong menne men step ha ben sisngi ngidang yo kubor bakan sapha kat sedang no kubas kum skul ka sedang mentas terik tin rai all of sudden menen kesngi pedengi yo kubor ba ngim lakip ka bas kan namuan tinggi lai kurma bro shimi kami thi ashu ki Khun kimi thi ashu namar biong bom yo bas namar all of sudden shinu ngin lewat kaliru namar baki bebun ki beduk besok tin nalo kata hadian mengewan hang ni cha minister ngil ayo benrung tang ba ikem tre ya kran ipha be direct no sha show director delapoi director iong yang ngi bab sawan biang kile je kenduk sa chairman namang ngadai beri barit means ngadang dai hapok level barit namar hadrong dong ngadang dan kibehe kile je kran chairman again ngiwan biang seni mentas Secretariat bane kran chairman jong MTC tinang tairu director mana ilaong banbu no mandi kata kabut meeting bat kumju ngiwan hang ni mentaru ningkong iong banbu no mandi ti nakaliang jongi ngi dan katu kan ngot bingarung sepo ngi kerpat baik ngi tip bala da government kala la da government kamon tang sisngi kala ban le ai ti hadin kata chairman ilaong baik ba hadin ke jing penut jing nam jongi ki pai ba be dalang hang tu ti ilaong ba ngin ila change na hang tu iong mana ka takabut meeting biong man bu si Monday inbu na la shy man step ndai shu jan miru inbu la shy man step ka takabut meeting ba in sa sedang no sendan ya ka service jong ke bus namar bai ong sa sau season sini naman na po chairman na director iong sa hadu mandu next week in sabu ka ya board meeting tingla su thuk ni ong sa nadu akim nai baladak ngila dap wan ngila dap tip bak chitrik nai april kan sedang ke school ti chairman ni mentai yong hoi ke lesi kandan ke jing bakala ang ni hang tai ke jing bun kam ti klamla ban penbe ya board meeting ti la shahi la khot no ya board meeting ti la sha jan mi indong ngan sapun sngau no ngila yo sngau ti jing bala sha jan mi yong insa sawan sabut labu appointment lai beji men step ibu board meeting jan mi lai beji la appointment ngi mengin pun sngau bang bangin ya sngap ya kata ka decision jang i but lada la sha jan mi in kelak tin na Kumwei la da ka board meeting jongki kan kela da Kumwei pat bakin nampa e ka bus service na kam tagi kena school Monday namar kala hap kelawan sa Good Friday ai na kam tala shy bat na si sajai ngatrai kan long school ti min mani chi itai arsni at least ti lada la shy jan mit ngim yo si shy kata assurance tingin pet kala balong Saturday na kala balong Monday ru kai ka kamram bangingin le kun ikimik pan na kam tagi Khun laka day bingin Wanrah siya ni Khun kasi sa dyan si Monderu ngimtip tangba
ngin Wanrah bai Lada Kim biang kalau da kambiang ke decision la syai kasni Lada Kim Asha ka assurance sebab yang sudah miat kata ka dai bingin nak kamram je make pa nama tak future je Khun pati jong ni Kashibo Sentisi bahkan ni ka bos dan say. Oh, Jadi hadu kan tak sia dengan dia. kalau kata sisya na marta ka daw kumong mene nadu pas dang mari ang sange am ngila solusi hi na manakalyang jong i managing director hi laong bay bayangi bangin let ki persyang ekran sa kastam tingila asal tu nadu pas dang hi ngila refuse ya kastam na marba ki babon baduk basuk kimla ban afford ya kastam martang sidan kun arngot laingot kemetang ka bay school ba kalapo sisya ko lang manera pa sa silak ti nalo katawa dan badan maroi ki babon hi pilai lai lupa bagi babon hi ki Kmie ki digi single parents ti ki khasi jong ile khamtam ti ki babon ki baut banam hiru ti kimla bana fot jaga jingram jaga bus stem namar ba ya ka stem even though ki ong bapanyat da MTC henry kila ai ka pri kila ai ka society borong ngitip lu kata ka society ka classroom ka alam ka private ti private ba government ban penyanujo ti kala apher hiru and ngisukwa beri thu kendiat nang tai na maulai kelalong kumba 10 kilometer shadu sha po perselong ti nang tai kisim po khat ars pa khat lai spa shi banai kat ba ke stembas kisim khat pras pa ti ka jing ye pher kala ya pher bon ba ti na kata kadaw ngila refuse lupa banginem tre balik sa bus sa stembas na margi babon ki baduk kata ka dai jing ye pher ti na kata kadaw hang ni ki Kmie paru kidan ki bapa school hapo KV Operselong ki bapa school sapo KV Happy Bali bat ki bapa school hapo KV Lat Koru ti kini kidang dai ki bakhandian nama kisyo asno kendet namar bangi yawan sani otherwise dadai bela apol dan berapa lai tekemut ngide ngila so thu ba nama bidang bon ki beduk bidang don kami ki jingrap jong komen Thank you. Ki pa baro makin try lang kinyami lang sa khmat baro jong gidi KV lightly te ba kawai ru nga so ban ai kajing sosi jong ay ki parents ki panga khamla abangan sim menengi penyat ko kali panai bu school kidan ki bail ai dom yang ndai ngam syuk kali ngin kit he kin syugyang nikin syuk in ma syuk school bus ber ai kidan ki bala sosi ngam syuk kali tangal ibu lang sa school ma pe ki khilong ni ka kapang ka do no kiwan sa school menta kiwan ki phone yang ki ong na shine la yo bos ini sa school ngam tip syuk ka bala shai te akapat ya ka sarkar makan sam lan nam ta jumi akapat ikimi par kini try lang bat ni baro kini sok tilang Datang mo ito di mo i-try ka daw. ka jing duna ka David namar ba kila David different center la ka jong tingim yo kontak number nalon ba kani ki David ang ki group bangi kendo halenti singkin ngi kendo namba ki Khun kiti namar ngimdan ke body ngimdan ke bong badan ki organization bala register bala don ne kum ki association ni David ki Kmie ki pa ki ba syami bet nagam ta ki Khun ni siwan lang kawan be kum ni nang kata daw ngimdan ong banong nong mi khmat na nong yalam kumolong ki association ti kani ke group ke David ke ba mi bet nagam ta ki Khun ni ba perkhat nagam ta ya ding perkhat ta ki Khun be hiru namar nang kata ngisu batip kla nang yawan ti nganong ipi dan dalai kum nilai kemot barok kin sawan lut hi kidangnya bon bah ki pa school hang tai ye ki Khun syaki KV school tena kata kin sedangnya bon hiru ki bandang wan kila nang ya phone kawai ru syuk ko man ong dei ka sosi ha ka kata ha yang akan ke Kmie namar ba masan wan mangi ki khang ka giat ki bu bat police kan thai ai ni dei tang ki Kmie ki pangim dei ki seng bhalang ngim dei ki ai kolong kata ha te namar ba ngim dei ki nong tu ngim dei ki ai ni kolong kata hai ka mesim ko jonga ada kata ada sosi ha ba ki khang ka giat ne kam to bangi wan mangi syuan tang ka jing ya keren